Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kemawe channel. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Lamreh, Aceh Besar. Teman-teman, smile kecil. Mari cara jadi. Esok tu ubud dah lah. Oke, kita pindah lokasi. Ini lokasinya teman-teman. Kau tak nemu apa? Tak perlu lah. Dia kau ingat lah. Jajan lah. Takkan nak ino bah. Boleh bah. Bayar bah.
ở mẹ này nó trời, chả lẽ ở mẹ này nó trời. Lão go lah.